ni Bula Duavata nawe kanta ni sa semara o tiko mai na nga unango enda na ele ki bukata parati ko eni me bakane ke ni warau en vitu na kaloko en no danga una ke Santa Rosa mai viti en turu na kaloko en singalebu tiko ni Singatu City e viti e kabitiko ni Singamoniti e Santa Rosa San Francisco ke na bebu no tale so en be sai wura ni sa sivito kongo na ba en tini katolu na miniti and the Saba Kuriatiko and in another baby of Marotaki. Sengan dina ni kara rawan na daka vaka kekiva. Ia endona kainda wipu ke kavaka mama tataka tuna bengaravi. O ia ke tuna kenda tu kakana. Na ika, na dalo, na bisikete, na reo bata, na sunbells e tini bulu makau. We kenda tuna senga tiku nindraiva, se senga ni vaka motoka, kanda u Rendre no tutu beto seaki, erto satu vakarau na Divine Pacific Food Mart mai Sacramento, merto talaveani na nung ni voliboli. Rawa sara. We tartarngayani na taliboni diwan dua ono toluva diwa ono saivarua. Merto bakarotaka katalada mai na nung ni voliboli ena kenangona totolo tua. Divine Pacific Food Mart, Viturua Viwawalu Franklin Boulevard, Sacramento, California. Number di telefoni diwan dua ono toluva diwa ono saivarua. Erto ngarabatalanga ni kanale waka suburi ani nanomu yaya. Mai na nonderto stoa kina nomu mate ni katumba. Dendram beka nangola ni kibalilo tena pukuni oso pakadadaka. Sendra kendra kita beka na tos nimbula, kuani lenga sindu ingawa-gawa.
Nana maki mai kina programo warotaki. Mai vera tau na New Methodist Christian Fellowship USA. Nongu chisu, nongu banua. Rongo vina vima manione na kabini bugu lulu bei Kemundo e California. Vima mani dua na singilevu ni lotu levu bei Kemundo e Viti. And a radio Bula Duavata San Francisco. Me Kauti Keda Vata mai. E na muna ngau na levu ni nondo so enda sa sianga sarangan nikila na dapat menda waka talau taka buka singi lewu taka siapa kaya kapitak neka kuni lo malenga sa tiukin dono menua e rau ni buka tingu ikimuni waya na JJ's Food Shack Santa Rosa, California na vei matangali kaka na tipgina me baka na karitua waraisi na lobo palusami na buwaka na kaiwa soso na dalo na toa na kokonda bainga ni kena gamure na kaka na buwa malang me baka na steak gai baka loka tabio ke kena coleslaw surua chutney Kailangan pa tayo na pie ng bani kay na manray. O yan na JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. E raw sarang direct message virto, giri nga kina vitu sa iba vitu, tolo dio tolo duon limono, se, o nga wali sarang alito miko may nanomota, e na dio maluma Billy Street. O yan e Santa Rosa, California. E raw talaga nirito ulit dilibatakan na kemo katalawo sing lebo sa mga kabi, yan may Santa Rosa, Kinavato. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Binaka bakalevo ng daw siya matikumay. Binaka bakalevo ng daw aseti ko na nonda to Vata na radio Bula Duavata San Francisco may Kauti Keda Vata mai. And the sabo like kasar niya daw yan ni nawalu sa ngabulo ng dolo na kende wili ni matabu vale na radio Bula Duavata. Iya wili sar me vakatoto vatataki kina kende wili na ngwane toke enovea sa pura-pura. Do na like, do na share. Subscribe talaga Mike na Radio Bula Duavata and na YouTube. Radio Bula Duavata San Francisco, may Kauti Keda Vata mai. Solo katabo ena singa ni rayawa nundu bina numbo emba ama sanga ina uwa bora nakalo me akela ni wanga waka undo mo anga ni mu sa e rusa wakai u roy layone sa wa au kama suwai mai nu sururo usinai badano inu wa mu ni rasa ro e wara na me na oso sa umbuga sena senido Thorns of the roses stay strong. Groove
Bula Banaka Angalo Iwasa Aminiasi, Pinakabole Buturanga na Vatawa, Pinakabole Buna Besiko, Pinakabole Buna Sematiko Mai Tumbo La Kemba and Anmianu Sau, Nibula Binaka na Turanga na Vatawa, Mai Tumbo. Sematiko Mai and a single level in Diana on the Vata and a radio Bula Duavata, and Pinakabole Buna Sematiko Mai, go and on the Visematina Mataganda in the Sala Tikabusaranga, my Viti, my Longana, Naizambe ni Matani Singa, Mai Tumbo. Ni o tinga ya tato kisaranga mai na sa di balengango. Pita masilada ang Bula Banaka. Ni Bula Banaka turanga matagali. Nakabole bebe mata to nan raki mai su E pinakabole bu na sama tiko mai na singa lebu inday kemuni na borong tiko na be bale ni bulan na be bale ni wai kemuni na turanga na marama ni rembi kai toka na ibaw ni tawi mate sabi sauti ko nan raki. Sabi abiang base ka man ang rakisoso kay ng bata-bata. May babawi na pinakabagalebo ni Sangay Ronnie tawa na wai. Sa tawa na tombo na toyebu, na tiyobu, na matangi ni wai, pinakabagalebo. Nakabagalebo. Sa babawi na pinakatiko nga idak, kinito ng bula. At tiko talaga na beba kalunga tatak. Ni kau-kaua kay na tosoy na takadaka na beba nuwa and dabi ang karabikin na nasingalebo and dainday. Na ibalang kau ni sota and dan na besa matitiko yan ikine na singalebo and dainday. Kaya laisa bula koro. Kaya laisa bula koro na italanoa ni koro turanga may nabuli ko alambasa na korni sa ni Rossi. Ila ni bula serau na ba imbong ya buka diri loloma manga ni mosi o bulavi. Sana suka na loli e kamita nyuwaka na numaboli isa ng rosi
sua. Me volia back in dono ngu life insurance policy? Laka kira ni tutana katil kabitu ni okostita na 2022 o sangir ta kasarabiri ni tauna. Kabi nga ya kila mada tu nga ya sala ko mana check. Sengat tali ni biara, sengat saranga ni biara paling lain. In time saranga mai. So dan tali wara ka tala tunda wara. Ko tungko. O sala lo bengo kamu binasa. Iyo. O ya saranga na buna, e rau sara, sa tiko na pepa se senga. Bula vinaka se tobi mate. Kambani duan nga kana soma mena claim na lom ni rosa nga bulu kavana ua keada na lenga, nisa e ambaki roa tina policy. Text mai kina wasa eva walu dua, tolu walu lima e na kena i tuku matai lalai. O ya na wasa eva walu dua, tolu walu lima. Doyan Robina ka naman raman na ita. Do samba di ba kusa iwe? Yandra na ita. Kita sili katalaw manday na Orange Lounge. Maleka. Gurasan ba di kata-kata pinakasarto nga toboy, simpang bakaw. Gay way dala tu kinambat. Koe serangan kori. Sonong na santa pinakat serangan na kenta kakana. Di na to zoko. Kaya kita sana berata ini bagai singelebu, kita sana gali bagai kabin ngaya ni kena. Na Orange Lounge, katalaw buka singelebu siya buka kabi, e baraw tayo ito buka manggo sanggay totoka na buno ni kana. May namenda to ito ni ti, kena buka singelebu siya buka kabi, may baka na buka sekera, na sui, ikata buteke, roro buka lolo, kaya na vida tale. Giraraw mo kila na menu ni singoya, na Orange Lounge, tolo-tolong dua, Orange Street, Santa Rosa. En dua tala na taman ni Vingarabi ni Divine Group of Companies. Dola may na walong kaloka na mataka, kina walong kaloka anambongi moniti kina singatambo na Orange Lounge. Tolo-tolong dua, Orange Street, Santa Rosa. Dendran beka nang wala ni kibalilo tira buko ni oso-oso pakadadaka. Sendrak-drakitan beka na itos-tos nimbula, kuha ni lenga sinui gawa-gawa. Nana magi-mai kina programo waro taki. May veratao na New Methodist Christian Fellowship USA. Nongu Chisu, Nongu Banua. Ruwaga na bimama niyo na kabini buko lulu bay Kemundo ay California. Bimama niyo na singilebu ni Lotulebu bay Kemundo ay Viti. And a radio Bula Duavata San Francisco. May Kauti Keda Vata mai. Nanonda Vata kay sitiweni raturala.
vini mbalene mau ke ratona do in the laisetu ratalele bili ngandrendre di bula bina ka kuni sangai sama tiko mai na ngau ngondo bula bina ka mai busuya mai no story ke mundo na bororongo tiko mai ngo e korobo tele mutu do la bina serian momo do la bina e na ngau ngondo no manisa o di toko na be manitin kandua na radio Bula Duavata mai suba da bororongo manda bina itala Lal Muhammad na italatala Lal Muhammad da pe kaya dauraka e na bosa ni konverendin lotu e celebrity ke rotu mai na mada rua sauti Tei, rau chico nei lavo. Lava, san ram na buchi ora gira sa rau chico nei lavo, sa sto so mi chico na ka lava ki mai. Sindam bevele tu. Songa so pe kenda ngwenda sabi ang garabi chunga. Tei manda. Temanda ndoi nomu na longen nom tabioka nandalo. O ba binaga benungu bagata sa te rauchu ke to sa te chiku sona ubi. Arau chiku sona ubi. Rau chiku sona nandalo. Ndon rau 5 bulan nandalo ke to sa te rauchu. Benada ba. Meto ke to baba rau chiku na bosnya amba ke dagli. Na baba rau. Kun baba rau chiku ni taka chiku ndona kan mataka. Baba rau binak. Na istri ni lotu. Le subatale na kama kawa ke kai binaka doutor mai. Wala siya mai la kaya. Ora nanga sera lako, era mbuno, era taumbale, era kosaba na wai. Era rambe ata na ulni balua. Kendango via chico na pajero. Arola mai levu chico na kete. Alele manda na pajero. Langan do tamlaka. No galaka. Buli manda do na lur vital tal. O deigo kuni buli do na lur ker. Libir na tal me taka. Libir na tal ngona le vale setal mai na image ni lotu waisle kandin. Iyon dinasar o klani wi toka vera na tal an lotu waisle na ve kaira rongo da ia tukun dina taudoko e ve to konikin na radio Bula Duavata San Francisco ni Kauti Keda Vata mai da rongo tu kina ve na tal Lal Muhammad bula bena kasina sanaila tuku tui valu bula malekango e busuya na sorry bina ka lebu atoka saranga na roro ni wanga buka mai lulubu bina ka kelerambale dola bina matangali na Cook Islands ngango bina ka lebu na isake torika tinai o kelerambale do bula taleti ko ngamai na tuku ka bina ka lebu na mataka ni ku kesa kuru matalamba taubu nraki bina ka tungo na nomu do yasana na aubu na sana omba pinaka lebu akesa pinaka lebu api melekin rau dola bina maya dola bina kele rambale dola matangali ngoi na tukuka pinaka lebu akesa kuru matalamba nraki pinaka tungo na nomu do yasana ubu omba pinaka lebu irto na bali bola ni matani tu mai koronumbu house ya kesa kuru matalamba go na koronumbu house token dela na palingo gai roba sombutiko na tau ni maimba toka tikiba na itiko ni visa da boga bina ka lebu rambo sama tali tunga mai na singa lebu ndai na ilaw ni ake sakuru matalamba na bali bola ni matani tu chona tawai bulare mai coconut point na bawalu mai mbua mi bulare inga re ngarongo re bilanga mi uambula zola bina na bororongo no mai na singa lebu ni kuah bina ka lebu irna wakandar sama tiko mai na mataka ni kuah tebita tambakau bula bina ka weka ramdat mai no sorry do bula bina ka tebita tambakau ramdat kami ni voi bulare goi inakalo e maduata upu api melekin rau zola bina maya zola bina ka lebu sarna sa sema tiko mai enduan maramango lebu sarna nona do bitar tiko mai bulang odi kenda tiko mai na sana ba kesa kuru matalamba bina ka lebu ke mudone tiko ngori ba zola kotoa imtuwo saturu Palo Alto Bay zola bina lebu na sema no mai Sherian momo itararigina dola barorong kota korowo tai lebu binaka binaka ke sana ila tukutu iwalu tiko ngango ebusuya enda usari do mandara kene iwalanga udara kai waraka ni tukutu kwena non tabanu enda tiri karua lebu na mosa enda
lepo ni nondo so enda sa senga sarangan nikla na dapo menda vaka talau taka buka singi lepo taka siapa kaya kapitak ne kakuni lo malenga sa tipin dono munua erau ni buka tingo ikimuni wayana JJ's Food Shack Santa Rosa, California na veio matangali kaka na itibgina mevaka na karitua waraisi na lobo palusami na buwaka na kaiwa soso na dalo na toa na kokonda baingani kina ngamure na kaka na buwa malang mevaka na steak gai wakaya loka tabioka kena kouslo surua tatni gelago patana kena pai na mbani kei na manrai oyana JJ's Food Shack Santa Rosa, California. E rosarangan no direct message virtual giringa kina vitu sai vitu tolo dio tolo duo limono se onga wale saranga le tomiko mai na nomota e na dio maluma Billy Street oya e Santa Rosa, California. E rautalang ani rtoli dilibata kana ne kemu katalo wasing lebu sa wanga kabi ya mai Santa Rosa, Kina Vato. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Me volia back in dono life insurance policy? Nakakil na ito tayo katil kabito ni kostita na 2022 o sagir ta kasarabiri ni tauna kabi nga ya kila maga nga ya sala ko mana check e senga tali ni pera senga saranga ni pera palilai in time saranga mai so dan kali warga tera tunda warga ko tongo o sala ro bengo pambinaka Iyo, o ya saranga buna e rau sarra sa tiko na pepa se senga bula vinaka se tobi mate kambani duandua nga kana soma mena claim na lomni rosa nga bulu kavana ua keada na lenga nisa ya mbaki roa tina policy text mai kina wasa eva walu vandua tolu walu lima ena kena ituku matai lalai o ya na wasa eva walu vandua tolu walu lima Doyan Robina kana marramanaita do samba di ba kusa iwe. Yandra naita. Kita sili katalaw mande na Orange Lounge. Maleka. Gurasan ba di kata-kata pinakasartunga toboy simpang bakau. Gai wai dala tukin ng Vata. Koe serengan kori. Sono ngono santa pinakat serengan na kenta kakana. Di na to zoko. Kaya kito sa nang berata ni baga singilebu, kito sa nang gali baga kabi ngaya ni kina. Na Orange Lounge, katalaw baga singilebu siya baga kabi, e baraw tayo ito baga manggosang gay totokan na buno ni kana. May namenda to with niti, kanay baga singilebu siya baga kabi, may baka na baga sakera, na sui, ikatabuteke, roro baga lolo, kay na vida tale. Giraraw mo kila na menu ni singoya, na Orange Lounge, tolo-tolong dua, Orange Street, Santa Rosa. En dua tala na tamang nibingarabi ni Divine Group of Companies. Dola man na wala kaloka na mataka, kina wala kaloka anambongi moniti kina singatambo na Orange Lounge. Tolo-tolong dua, Orange Street, Santa Rosa. Binaka bakalevo ng daw siya matikumay. Binaka bakalevo ng daw aseti ko na nanda to Vata na Radio Bula Duavata, San Francisco, may Kauti Keda Vata mai. And the sabo wala kasar niya daw yan inawalo sa ngubulo ng dolo na kende wili ni matabu vale na Radio Bula Duavata. Iya, ay wili sar may makatoto vatataki kinakende wili ng 182K NOVA sa Iburabura. Do na like, do na share, subscribe talaga Mike na Radio Bula Duavata and na YouTube. Radio Bula Duavata, San Francisco, may Kauti Keda Vata mai. Sama
Toka boga oti, pinaka boga lebu na sema mai, pinaka boga lebu na boga rorongo and radio Bula Duavata San Francisco. Baleta ni Kauti Keda Vata mai, arasati kongo e bunga nawe kando, te vita tambakau, na numira to uti kona ilawa ni Paula Sibi, Ramdat, no sorry. Kami ni boy, kay nakani makaresese ti ko yani nang biyaw liba-liba ni radio Bula Duavata, nakalaw madwata miyaw Bula siya. Keleram bale, erto na numityo keno alibina wanga sakya si Rina Korovatu, na itala-tala Tomasi Niudabu. Babula utunindau, kay na maramatinana, na nga, nemani ramasay kay litia Rina Korovatu, na abalebu, Blackstone JB, mata, bula binaka, na abalebu, na semat kumaya na singalebu enday-inday, na pala nimbulay po nindawa. Nimbula benak na tiko na station ni Ovisa kene tiko ni matanitu mai bunindawa kabeni tomuse zola bena na bole buna sema tiko mai na bengara be boga dori tiko ngori sabo anu ni bena tiko yani be salania ta andikawa bula naita bena no tiko yani be rana marama kene turanga nasi na be bonuanga era bengara be tiko kina gona be sibe botai la ko tinga sabe botai sarangai bura-bura. Pinaka boga lebu na sema tiko mai na singa lebu enday-inday na rongo ituku-tuku na tini karua na kaloko na rongo da talenga na itaki-taki mai na tambadanga ni Ovisa be una isi mati wai na ngai rongo da na ituku-tuku ni nonda vanua ke na via sai bura-bura na ituku-tuku ni ngito vata ke na nraki kaveni tomuse
Howell Road, pinakabugalebo na warorong tiko may kami ni boy, pinakabugalebo na Bengarabi, pinakabugalebo may Howell Road, nanamundo warorong tiko may dola pinaweka, kaberi tomuse, pinakabugalebo. Era na marama kinaturangan na nasi na balen ng Bula Keda sara na nota panua kay na be say bura-bura. Tara wara ka to kanay tukutukungo en tambadagan niyo visa do mandara kenay balangaw. Ay talo ni baka punto suka may bunitibi na wabu baka lolo mani samuay muri na rona. Ay muri na rona. Tala no ani buka wando suka may bunitibi na wabu bagaloma. At the bororongo en nangaunango ki unay si matiway. En atambadagan niyo bisa. Takinda bagi komuniti ko nang onibulin ng kasinibulin. Kinabi komiti ni kornibulin ni sa tika buwan na madongo na ikatulo ni wasiwasi ni buli. Daw sa sinibulin renre lebu na beterong en da bedikina. Yan na beterong ikinabulin na laitin yan na takadak. Kebaka sanduka na kenda rongo sana ba unren retok. Na ngau na kitu taraki na fingerprint ni ngone, that's the end of his future. Wakanga na dhuru ina college ko iti kono ulubatu. Balata na ngona sa atorikin no na fingerprint, ena lay fomu hono fomu bito ko e pasi rota na makani pailati. Nila imbimbi una no kornibule na senga nindu ona katumba indola be ngone. La ko ibalangi vangaradaka na songo kedwa. Baleta de kila to ko na lesu talima me ko te na nona
police clearance, that criminal record remains till death. Sindo yung bukoda. Tiko na nang to rehabilitation report kaya to sa umatalendo ng rawalo sa ngabul kabitu tiko pagkatada na kaya ni isaw. Minapula may na commissioner ni obisa sa ito po binakasa, leo ni buno binakasa, toko na pagkalevo na bunuan na loto na materi tu. But that rehabilitation report pay difference aside from your police clearance and angay solely after 20 years if the child does not reoffend. Kaya baka endo na leo ni buno asa nga tal ni dala. Ito na biya sa ibigay, so naturanga, so na marama, dakati ko na intake ni British Army na US Navy, ramay tangiti ko na itumbutumbu. Nalubengo sa abelewa yoti, sa songo makaw na kisi. Iyan na dabelenga. O kaya mundo, so ngote tiko no nanggay waray. O reto na embassy gori. E tiko nga na vetting team, ni bebo no anda apply kina. Bole reto na vetting team, o reto na dakabati ko na intake na kani British Army. Kaya reto, we only receive those with no police record. Era pasiti ko na aptitude test, pasi vinaka na veterongi, pasi na fitness level, kake de pastaki. Leila ko na medical. Na yoti ni ka kwa na police clearance, e na senga ni mboko. Sa so mi na fine iba matabelawai, le sta longo na leivuli. Sa rao na veterongi na bulin, da pano ni binak. Ia maroroya, na edanda me rongo binakatiko e na matani tuke na banua. Paleta ke pakasala ko na tamatadaga ni bisa be Italianga na lebu ni veterongi se koruyan darawat. Sa nandren resara na kune dagadak. Nakabakalibu sara na barong tuma na matayan singa lebu inday ni dawara katiko na itukutuku na nonda banua ke nebe sa ibura e na itukutuku na tamatadaga ni bisa ke una isi matewai e na singa lebu ni kuwa na lautin dua na awan darongo datale en dua na ibakasala membaleta na mbole sa tungo ay matanda membaletira na luwenda. Sa tini karua na kaloko. Kay mamilewen rau na bulioti may ratukan da bulebu. Mami ataya ang belo may subay na singay na noa. May tegabukin na namarauta kini ang bakin donan rau ni korni buli na ratukan da bulebu school maindelay na kaykay. Sa ikarua ni singa na no ay atikabuya ng doon na lotu ka ngarabia na centenary ka oson ringisar na bali lotu isuba na singa na no tanga yado na tayambe. Kara tayambe na loma ni koroturanga isuba na singa lebu na no merayado ya ni kina Albert Park. Goe son kena turanga sar rasa tega bubuli na tinika diwa basanga bulu bakadada kena 5 sanga bulu bakadada me adoba tiko mai na bakiru na undolu bakadada inda sa tiko kinango era tega bumai na flea market ki na Albert Park ke suba era lewe na mai na dourabo kay na turanga so era sanga sa sara tauriti toko era tayambe mai wilikina na iliu ni Tony be sanga na parliamenti minister boga dengo inia serui ratu en dua ka tauratalenga na tutu baga head boy kapitani ni timi ni deans mai ratu kandabulebu mai boga rita ko serui ratu na dau ni koronibuli na nona susu mendua na tamatayanga ka leo ni bonua binaka nonda bonua. E abulangin do kaikina na noa the Prime Minister Siti Beni Rambuka ka abuga masutira na turanga so talenga na marama ratiko kina. Me baleta na itukutuku ni bengau na itukutuku makawa ke ratu kandabulebu ke na neima mimbole me adoba indai na dui matenga na nona udu ni watu. Na songo marawa andua kena maruta kingo esuba kena bebo no eviti e ado kina na be sai burubura en garabiti ko na marongo me ado basara na singatambu era tamada kani obisa era to sa to soeda kena ibakatangin dengan denin non ratu yan ren rabaki bogam bimbi en na bebo no era to kila na bebo no amboron damundamu en na bukunim basulawa tiga buti ko may nandono may besukin na irua na marongo erau duindui i banua na lewe ruongo na banua rau besu maikin en bagay nga taki na boli taki kay na bebo tayaki ni wainganga ni bebo nga mateni taki
sa wakari takatiko na tambadaka ni visa ni rato sa to soedake na non rato yan ren rabaki yan na buko ni tiki nango ene be bonua mboronda mondamu rato sa kilati ko kaya na iliuliu ni wase ena deva na police commander southern senior superintendent wate bode ni ruwe sumaingo lewerua ya era tiko tale bunga endon merabangangai karena baka sangangara tiko na tambadaga ni bisa era ni rataro ba endona lewe ni panua ngarvia taro bakina ke baka era singema ni tiko bua se baka itabi ena daga ni bolitaki se baka ngataki ni wainganga ni bebo mateni taki saya tu tiko na daga kango ena bebo no eso kaya do bataka tiko na bebo angangai ka sa tatauna kitiko na non rambula na ngone lalai kira na ngone buli ni sa tika bunda buli na marongo membaleta na wainganga ni bebo mateni taki era sa bebo unge tiko na visa ve kenda na lewe ne bono enda kila na bebo no era tiko kina o ira na do baka yang ataka se bolita kana wainganga ni bebo mateni taki ni ngiriani na crime stoppers taliboni diwa kinangito sa dingitaki o ose kolini sau nandua na konitaraki na lomanibana embakingo me sanda ubi baka tabulidi non da timileo ya bitu ni biti dingitaki a lesi o ose kolini sau itutungo na lomanibana bula ni sembera na sota ni bura na Olympics ka baka dori mai baranise yere kaya na Fiji Rugby Union e ba kurumbuitaki na nona daga ke na nona ingu na Kauti bitiani melaki rawata na ikarua ni tutu na metali siliva na sota ni Olympics mai borani se kaya talenga ni sa nangai boga rawina kaya ningo ni sana bana yang baki na non bengarabi me bagarauta kana non da timila ya bitu kina sota ni Olympics ni ruana undolo rua sanga kawalu mai Los Angeles mai Mereke ya na non randa ue bagatabuli de na non da marama nang gitu le ya bitu saya si fuli sana mai daba na non bengarabi ke na non ko ni taraki na ruana undolo rua sanga kawa na mwani ambakengo kaya Peter Maisie na iliuliu bagatawa ni Fiji Rugby Union ni sanangai kadiva kiraramba ni salala na itutungo ngauna sana bagadengukina o saya si fuli kalunga tau William Kikau dua na nonda daungito na rakabisau mi mai Australia ni abuna udi walenga baleta dua na bebestu ya bagayadora na sota na mardo saoti na non rausota na non timi na Bulldogs Vata ke na Brisbane Cowboys ya erto unru ka dasar na non timi na kai vasanga bulu ka ba ke yono o Kikau monroka dua na andaungito na non rato halfback na timi ni Queensland Cowboys o Clifford ka kaina kini ya rawan ya dokina dua na mabolebu kebaka senganinga rauni na bebeso boga doria matangaliwa kena itotongi dua na undolo walunan raunan dola ya sakalunga tani sabagan dinan tako Kikau na dala embeta kikina kasana ngalalakina na son na ngada ni bengarabi ke na isau ni non na bebeso na kena iboga rau kaukaua ka boga doroya abina kan saboga iyo ka boga dinan taka kina beso ibura dua na rakira kotongo na toka lau deba ki Asia mai Vietnam na dangilamba kaukaua o Typhoon Yanggi kaukaua sarangona dava kaukaua duan beka na lomani ambaki tau do kongo veira rasa liumai baleta na lebu ni bagadada bagabuna na woliku di panua ke na matanitu o Vietnam
raramusumusu na duru ni liba-liba ka tabuka na wani bei bosaki tega busara tinga mai Hanoi kina vein Buddha kina levein delana kina bei bonua tawani bogalebu beiran leoni balu sa bagai duri tikongo endo na bei bangangai ka baga sangara itiko kinango dua na tamata ka nanumi ni a bogabuna na beivana ponua Kentucky mai merke sa songo na koronibuli na bengarabi ka bogaidoriti okina na beivangangai na ngaunongo me bangarai manda o Joseph A. Couch yang bakitulu sanga bulu karua ka nanumi ni okwe bogabuna na beivanango ka bogaidori bogabe Italia na panango dua na tolo ni ngauni sala na Interstate 75 ka ratu mabuaki na elewe 5 atika buena singa boga rawai na mbonga ni boga rawai ka pana tini karua na motoka ralutu ya niki na dua na mbara ni sabu kasanga itika buki na boga sasata ki na ilana da ubana panango Couch ka nanumitiko ni narawa ni kuner sa da boga dia murikweti ko no visa na ngaunago sa boga sasata kitiko non ilagolako san roti ko kinango kinan raki na itukutukunin raki me do bona bongi lebu endai na non da bono mai viti na ukuna lolo tau banga una naunda na buasu na usori korobo serua na mosi na itasiri na dolo ni tailebu nova na boliko ki tailebu na sanora katika buya ni raki na barabi ke imbua tokalau ke maduata na barabi ke da kaunrobe tabe uni na atulau na atulo mai viti na bebo no tale so na raki mamadan dina ni raoni tau banga una nauda na kabian dain bula saratoka na tokalau deba borobora na waswasa batan mbongi me do bona singa bukelulu ni mataka ai viti na ukuna lolo ana tau banga una nauda na bebo no sada buti otiani oya na usori korobo usuva se rua na mosi na itasiri na deba ke imbua na tokalau ke maduata na sana da kaunrove tabe uni laulo mai viti ke na bebo no taleso enan raki mamada dina ngani na ngai tau na uda na kabi me do bona bongi lebu endai na liwati ko na tokalau deba bula sara na sona ngauna borbora na wasawasa kambatan na bongi ngori ke menina turanga kena marama na itukutuku na nonda banua na itukutuku na bia saibura na itukutuku ningito kainan raki na nonda Vata ke siti veni raturla Isa kuia
William back in do nungu life insurance policy? Laka kira ni tōtane ka tini kabitu ni okostita na 2022 o sangir taka sarabiri ni tauna. Kabi ngaya kira mada ngaya salah ko mana check. Sengat tali ni biara, sengat sarangan ni biara paling lain. In time sarangan mai. So ang kaliwara ka tala tunda wala. Kubertongko. Kau salah lo bengo kami binasa. Iyo, o ya sarangana buna, rau sara, sa tiko na pepa se senga, bula vinaka se tobi mate, kambani duan nga kana soma mena claim na lom ni rosa nga bulu kavana ua keada na lenga, nisa ya mbaki roa tina policy. Text mai kina wasa eva walu van dua, tolu walu lima ena kena tuku matai lalai, o ya na wasa eva walu van dua, tolu walu lima. Doyan Robina ka naman raman na ita. Do samba di ba kusa iwe? Yandra na ita. Kita sili katalaw manday na Orange Lounge. Maleka. Gurasan ba di kata-kata pinakasar tu nga toboy, simbang bakaw. Gay way dala tu kinambata. Koe serengan kori, sonong ngona santa pinakat serengan na kenta kakana. Di na to zoko. Kaya kita sana berata ini bagai singelebu, kita sana gali bagai kabin ngaya ni kena. Na Orange Lounge, katalaw bagai singelebu siya bagai kabi, baraw tayo ito bagai manggosang gay totokan na buno ni kana. May namenta to identity, kinay bagai singelebu siya bagai kabi, may bakana bagai sekera, na sui, ikatabu teke, roro bagai lolo, kay na vida tale. Giraraw mo kila na menu ni singoya, na Orange Lounge, tolo-tolong dua, Orange Street, Santa Rosa. En dua tala na tamang nibingarabi ni Divine Group of Companies. Dola may na walang kaloka na mataka, kina walang kaloka anambongi moniti kina singatambo na Orange Lounge. Tolo-tolong dua, Orange Street, Santa Rosa. Dendram beka nang wala ni kibalilo tira buku ni oso-oso pakadadaka. Sendrak-ndrakita beka na itos-tos nimbula, kuha nilenga sinui gawa-gawa. Nana magi-mai kina programo warotaki. May veratao na New Methodist Christian Fellowship USA, Nongu Chisu, Nongu Banua. Ruwaga na bima maniona na kabini buku lulu bay Kemundo e California, bima manindu na singulebu ni lotulebu bay Kemundo e Viti, and a radio Bula Duavata San Francisco, may Kauti Keda Vata mai. Nanonda Vata kay City Veni Raturala. Morir
So na itala no vena ka wa wa saraba toka na no ana ne mami songo tiko mai na Albert Park na bulio ti mai ratu kan dabulepu. So na itala no vena ka ki mami rongo dar tala no toka so na ngase ena non randela ningau na mai ratu kan dabulepu mbondu talenga na itala no ene inia seru ratu na non da iliu ni toni besanga na parliament minister boga dengu talenga. Urongo da toka ana to monrato na kambunin de laikande que urongo da toka na noa endo na itala noa ne inia eno na tala nota kana na non rato wa boga muri ana mata serengo na kambunin de laikande na duana sere no gombula ko atu boga tangane rato anga ikana kuita taudo ko mai rato kanda bulepu ni rato ala kilanga seretiko ena duana porno ai boga tambui anondo no merato satiko ena non rato unduimbur merato samode ela idagatiko na langa sere karto ka ni ana mata ser kambunin de laikande rato anga ikana kuita taudo ko na lewen kambunin de laikande mai rato kanda bulepu ena singa rato atombokina na boga lebu tiko na itukutuku winak ta boga bina vitori katinai mai na tukuka bina boga lebu na rai tiko ngoya na kabini singa boga rombuka Ibosota me ado basareti ko nga mai na moani madawa ngai matakani kuasa basi katuna nona itukutuku na maramango wambula tiko mai kata bina katuna nraki na tukuka sabo toka tini na miniti me ruana kaloka boy tini na miniti me tini karua ya tukutuku mai kina na maramango tori kambula binaka boy lebu na sema tiko mai nao mirambuka wanga nao misenindona na itukutuku kanga o sarasara tungayan binaka boy lebu seru matakiviwa Arnayandra kai pasi panene lebu bula binaka binaka bo lebu na bekinta bakitiko mai na singa lebu endai bula binaka ngonga di Saitoro San Rafael mai California to toka tungonan raki nengaravita binaka bo lebu mai California sana bo sartungango e sibina lima na ruasanga bulu kalima na miniti ya kabitiko ni singa moniti endai Pina boga lebu chane tabai pina boga lebu na itukutuku ni nonta vanua rongo re ia pina boga lebu miau inga re bironga o ye miau pina boga lebu ni totoka tunan raki be roto na ilawa ni Saitoro Simeonia Hega bula pina na kangu sala lo matu ani we kemuni mai kumbuna huai ia pina boga lebu sar na sema tiko mai na singa lebu inda na dua nanga una leka ngwenda nanga ibu rongo tali tunga ve Reverend Lal Mohammed yanga tiko na nona itukutuku na singa lebu inda dua na kena ibu langa uni sa siri tongo na tini karua ina rosanga bulu kalima na miniti and radio Bula Duavata my San Francisco kena ngau na viti Oh, no.
Pela muna ngauna na lewa ni nondo so enda sa senga sarangan nikla na dapat menda Vata talau taka buka singi lewa taka siapa kaya kapitak ne ka kuni lo malenga sa tiukin dono menua erau ni buka dingo ikimuni waya na JJ's Food Shack Santa Rosa California na be matangali kaka na itugina me bakana karitoa waraisi na logo palusami na buwaka na kaiwa soso na dalo na toa na kokonda bainga ni kena gamure na kaka na buwa balangin me bakana steak gai bakaya loka tabioka kena coleslaw surua that ni gela ko patana kena pai nambani kay na manray oya na JJ's Food Shack Santa Rosa California erau sarang no direct message virtu giringa kena bitu sai bitu tolu dio tolu dondo limono se onga wale sarang ali to miku mena no mota ena dio maluma Billy Street oya e Santa Rosa California erau talanga ni rutoli dilibata kana ne kemu katalo washing lebu sa wanga kabi ya mai Santa Rosa Kina Vato JJ's Food Shack Santa Rosa California. Me voliam back in dono life insurance policy? Laka kira ni tota na katil kabitu ni akostita na 2022 o sagir ta kasarabiri ni tauna. Kabi nga ya kila maga nga ya sala ko mana check. E senga tali ni impera, senga saranga ni impera palinlay. In time saranga mai. So ang tali wara ka tala tunda wara. Kuwertongo. Au sayalo ko dengo pamilaksa. Iyo, o yasar ngana buna, e rau sarra, sa tiko na pepa se senga, bula binaka se tobi mate, kambani duan nga kana soma mena claim na lom ni rosa nga bulu kavana ua keada na lenga, nisa e ambaki roa tina policy. Text mai kina wasa eva walu dua, tolu walu lima e na kena i tuku matai lalai, o ya na wasa eva walu dua, tolu walu lima. Doyan Robina kana maraman na ita. Do samba di ba kusa iwe. Yandra na ita. Kita sili katalaw mande na Orange Lounge. Maleka. Gurasan ba di kata-kata pinakasartunga toboy simpang bakau. Gay way dala tu kinambata. Koe serengan kori. Sono ngono santa pinakat serengan na kenta kakana. Di na to zoko. Kaya kito sana berata ini baga singelebu, kito sana gali baga kabi ngaya ni kena. Na Orange Lounge, katalaw baga singelebu siya baga kabi, e baraw tayo ito baga manggosang gayon totokan na buno ni kana. May namenda to with niti, kina baga singelebu siya baga kabi, may baka na baga sakera, na sui, ikatabu teke, roro baga lolo, kaya na vida tale. Giraraw mo kila na menu ni singoya, na Orange Lounge, tolo-tolong dua, Orange Street, Santa Rosa. En dua tala na tamang ni Vingarabi ni Divine Group of Companies. Dola mena wala kaloka na mataka, kina wala kaloka anambongi moniti kina singatambo. Na Orange Lounge. Tolo-tolong dua, Orange Street, Santa Rosa. Na nonda Vata kay City Veni Raturala.
Ia mate wale na bosota, kazi waka tuna o nga veneu na tolona. Vira tona dau vengarabi mena soba ni vira kawa ni tambadaka ni ovisa. O ira nanga sinilotu e liu, dau soli non rai tutuvi ni rasaba ka dengo. Koe mbaka nai tutuvi a kolo takali suma o leiti e vei leisa nanga ona rusabi talatalakina. Saan dau bukai duri tiko mai. Lani a bukai duri talangan madho rua saoti e nambose ni koni verendi e suva. Ia... Dau ngai soli ngai nanga unaya. Sanga ni soli koso, sanga talanga ni on re koso na tutuvi. Ve Italia nan raki. Darungo zaman dana kena itala noa, ve na itala tala Allah Muhammad. No digo mai singa to se Vata wa. Na kada ka ve onga se Lucas no daga ba. Lako. O ko chico no ne ven sindo Vandenberriau. Lako, vasangra no mula, no ngonsa lako lebe siko. Mongi se singa, kata na singa se liwa mena dava, se tau na uda, oi ko mola ko chunga. Kendango tau nga bango na uda sa tutubi. Na tutubi ngai solinga ngonum retirement. Kuaro teman na tutubi. Praise the Lord. Ya. Zakaba na naki ni kalau. Atubala ka may nakalo naka, menda daga lebale sema na kango. Arauta na bula ba wele. Tamatanga ndo ba wele sindo daga tugini nga do daga na linga sindo daga enan ramdabua na seng bawi ko ndo na buli manrai na panike ke manda ne sin rawi ko keto mailaw keto kilachunga na panike naka lai tala lal Muhammad roto mailaw erto kilachunga na panike na no manai tutubi enanga istoli ni saoti na daga Pinaka buka lebu sarana itu ya, be na itala lal Muhammad dan singa lebu enda ba kuriatiko na ibuka langa wesoni non da borong da singa lebu ni kuat na radio Bula Duavata San Francisco ni Kauti Keda bata mai sate indo madara kena ibuka langa u. Songombula.
Senga dina ni kara rawa na daka waka kekiwa. Ia endona kainda wipu ke kawaka mamanta taka tuna bengaravi o ia ke tuna kenda to kakana. Na ika, na dalo, na bisikete, na reo bata, na sunbells e tinimbulu makau. We kenda to na senga tiku ni ndraiva se senga ni waka motoka kanda u drendre na te tu beto seaki. Erto satu wakarau na Divine Pacific Food Mart mai Sacramento merto talaveani na nungni boli-boli. Rawa sara. We tartarangayani na taliboni diwa ndua ono toluwa diwa ono saivarua. Merto wakarotaka katalada mai na nungni boli-boli ena kenangona totolo tua. Divine Pacific Food Mart, Viturua Diwawalu Franklin Boulevard, Sacramento, California. Namba di telefoni Viwan Dua Ono, Toluva Diwa Ono Saivarua. Erto ngarabatalanga ni kenalay waka suburia ni nanomu yaya. May nanondo to stoa, kinanomu mati ni katumba. Dendram beka nang wala ni kibalilo tira buku ni oso pakadadaka. Sendrak-ndrakita beka na itos-tos nimbula, kuha nilenga sinui gawa-gawa. Nana mai kina programa warotaki, mai veratau na New Methodist Christian Fellowship USA, nongu chisu, nongu banua. Rungo na bima manione na kabili buku lulu bei kemundo e California, bima mani duwa na singilewu ni lotulewu bei kemundo e biti, and a Radio Bula Duavata San Francisco. Me Kauti Keda Vata mai. E na muna ngau na lewa ni nondo so enda sa senga sarangan nikla na dapo menda waka talau taka buka singi lewu taka siapa kaya kapitang ne ka koni lo malenga sa tiukin dono munua e rau ni buka tingu ikimuni waya na JJ's Food Shack Santa Rosa, California na bei matangali kaka na tibgina me baka na karitua waraisi na lobo palusami na buwaka na kaiwa soso na dalo na toa na kokonda bainga ni kena gamure na kaka na buwa balang me baka na steak gai baka loka tabioka kena kozlo surua tatni gelago bata na kena pai na bani kay na manray oya na JJ's Food Shack Santa Rosa, California. E rosaranga no direct message virto giringa kina vitu sai vitu tolo dio tolo duo limono se onga wale saranga lito miku mai na nomota e na dio volume Billy Street oya e Santa Rosa, California. E rawtalanga ni rito li dilibata kani na kemu katalo wasing lebu sa wanga kabi ya mai Santa Rosa kina vato JJ's Food Shack Santa Rosa, California. Binaka wakalevu na daw sema tikumai. Binaka wakalevu na daw aseti ko na nonda to Vata na Radio Bula Duavata San Francisco may Kauti Keda Vata mai. And the sabo wala kasar niya dawayani na walu sa ngabula na undolo na kende wili ni matabu vale na Radio Bula Duavata. Iya e wili sar me wakatoto watataki kina kende wili na ngwane toke and ovea say pura. Do na like, do na share. Subscribe talaga Mike na Radio Bula Duavata and na YouTube. Radio Bula Duavata San Francisco, may Kauti Keda Vata mai. Pura-pura, laku turun di kampung.
Ya, na boleh sangat nikla sena bagai be na bala puni ngau ni sala. Era tu la ko tio kina ko ni lawa ni nemani ramasei ke kele rambale era tu wanu ni vina ka tikuma era tu tosa tiko na ndua ni lako na ndua na freeway ki Nebraska ka ngole sobu tiko i Texas merke. Wanu ni vina ka tiko ni kembala puna ngau ni sala do na numi tiko ni ene radio Bula Duavata San Francisco ni Kauti Keda Vata tamai aseratu sana sere makawa. Iyo katelanga mo ko ini reliku totoka na sere. Ya pina boleh buna bora rongot ko mai metu sela longa ni mode. Bula pina ka turanga tau bula pina ka metui. Pina ka lebu. Na na sema tiko mai bata ke moni na wakanda ni tikongo ena be bono eso erto tiko kina na ilawa ni J Tomukamba. Ne J Tomukamba dola pina riki pina ka lebu. Tarna dola pina ka lebu na sema tiko mai na singa lebu indai sembaka dola pina weka na lebu tuna tiko mai pina ka lebu na kena boga sukai tiko mai na kadi baki boga ibu rau totoka boga oti lisa lambu tanga bulare miang bulare inga re ngarongo re bironga miau bambula en tarna bini ua tau ke tabea bula benak Sabo ka pina ka boleh bunin tabi sema tiko ni singa lebu indai kanda waraka na itukutuku ena non tabanua ke na be sai bura ena liu tiko mai na non rato itukutuku na tambadaga ni bisa men boleh kenda tiko ena ibo ka saleso ena non da beta tau na kinga ba ka bewe kani sembernia do ina lawa sembernin dua na kena itukutuku mai na tambadaga ni bisa enda sa rongo da tiko na non rato ibo ka sala sona bukan nanu sona boleh salah bata kai tiko mai en single wenda dan rongo do tiko ya ni beran ni rongo do na tuku na non do banua na tuku na besa ibura na tuku ni gito bata kai nan raki en single wenda inda ya nan dua na kaloko
makina Kena ya sana romo leko maluata Kila italenga mekomba masinga Koe nakawai kami kamira Senga, ala senga sarani muile lava. Luciana makavina vinaka, kakano munina ungaraviau. Mana yang makirui leka-leka Erui mosita dina na utombu Bisandiatu nongu tangi mena ya moliki vei Bisandiatu Ai ulum bale da bambeka ke wesa lebu ni wanga tona wai koula ke tabu e na banua mbila mai tabu lebu. Pena ka lebu ni sabo tokango lima na miniti ki me ono na kaloko Santa Rosa kabo lima na miniti men dua na kaloko e na nonda ngauna mai viti na singa tu siti andai singa moniti tiko e na nonda ngauna Santa Rosa San Francisco. Binagabualebu dola bena turanga tau ni tukuni tikumengo sibo tora duan tinga wara baka kina bi kemuni na kando ni sanga isama rao tiko mai nanga unongo da wara kana tuku eno nonda banua ya menda warongo manda be una isi mati wai na tambadaga kani obisa ngai bada ba manda ni reto sa kambata nambani buaka nada bangayado dona kisi ke to alingarava e tō la doro voro tō kambata ndona mbaini buaka tō wanga matea na buaka kadi tō kaya no tō keni buaka kem tō kila ngore nongu buaka chiko lo iku sen ke bonongo kem tō kila ni dala kanto da kaba chiko lo sen lewa saka di bena kisi so ilme bena kisi o sin kila o asen tu vea na list non tō kisi kango kaber tō boys mai tō kila ni dala si anke tō sin dala ke la ko lo mai andur na matai maramani lewa o sababu naka kwa no reiso mo kwa no milaulu maleto kwa na ronto da bali le menito to tukuna na kandina awasi nama kana karto ale ka eloma sandu ro matai ba mandala ta kana da mando ba mate ki na buaka e una lu ben tui nongu tutu na tui ni bonongo au le wana buaka au le wai kwa o kwa ya sini kai bonongo kwa ba wa chinga miki la kona kena karua Pamadala taka na dabos pamatea ke na buaka. Kako nungu ratu e ngone vino na ratu ko e bosa utia. E una kai bonongo e ulewa. Anga ya no ke na katolu. Sasi ke na leni wa bosa babinaka ko ni dobosombo. Kako e nungu nana na nganen ra nungu ratu. Oya ubasu tura ngai korongo. Ke na balambale ana ka ke de utara e warindu era ni bosa kina. Na lawa e didi nga no na didi. Law is law. Nio taraba ka tao ndone ndone yaya se ni nomu. Rachaji tu kinongona lubenda. Offense of theft takes and carries away without the owner's consent 9 to 15 years imprisonment. Vita tau na kina bekenda to ya na singo ya na ito yang ga itau be tui. Be liu ni abusa. Baleta ni aware ni babu lider to ke o tu ranga mo baka tu ranga. Tu ranga ore ni tuku ni koya ore ni tokon toka. Turanga e marro na tamata bulangi e marro na yau ni banua. Na ibabu bulia ya na nona dono ngone me baka bulithi baka dono. En rauti ko nan dono ni ngone. E senga ni ndua na nona dono e tui kia o kwa me lawai kwa bate kwa o kwa ni dhuri na matamata ni korivuli align his hundreds of rights to the 100 school rules. Ni dhuri loma ni koro align taka na nona dono kina lawa ni koro. Ni dhuru kibali lotu align taka nona dono kina lawa ni lotu.
Ia. Na waka, e sanga ni nona na iliulio ni abusa, na mbani waka, e sanga talanga ni nona na iliulio ni abusa. Na butako nga. Ia te baka binabina kandana rao ni ndoka na lawa, ndoka na beka viri tukina na beka me baudhi kenda, me maroro ikenda, na beka so. Na bebu ke boka lebu ke baka enda boka edora boka ndono na nonda itabi ni bebu ka buli dina itumbu veira na luenda ke sate ka buta litiko na buli na singa ni ko mai viti na boka nui ni benaka be kemni na gasini buli be kemni na itumbu ndau ni be susu ni ra boka buli litiko boka benaka na luenda me ka kuana mbula be kalawadi na itutu boka turanga itiko nga na itutu boka iliu ni abusa etiko nga e sanga ni tau kenikina na buaka se nambani waka se ndua na leo ni bonua e tiko en bonua e vengarabi ka veli utakikina boka bonua e ndua salumuti me vengarabi kina da boka bina bina tiko na tambada ni visa ve una si mate wai ke na bole tiko e na bukunda sa tala nota ki tunga mai na ve kandina e baleta na maroro ni lawa kina nonda bula boka bimbina itaukei e na ngaun bole and the Turumatiko and the Indai. Sandona Kaloko. En rau wakan rau na bulioti mai ratu kanda bulebu ke mamia tiko ena noa ena kena songo ne karua ni singa ni songo ena madongo e baka na numitiko kina na embakin rau ni kor ni buli ke mamia susu kina mendelai na kai mai ratu kanda bulebu. Sa embakin rau ratu kanda bulebu. E na ikarua ni singa e na noa atika bua na singa tambu e na lotu e na centenary e na noa na ikarua ni singa rataya embekina na bulioti mai na flea market me adosara mai na Albert Park. Mai na flea market ra taya ambetiko mai ai so na kena turanga ara se buli mai ratu kanda bulebu ena tini kadio basanga bulu bagadada 5 sanga bulu bagadada kena be tambe ambaki mai kimuri me adoba na ambaki ruana undolu bagadada ara taya ambetiko ngo ena non randoka ka marautaka da be susu ni korni buli ara tamai kina so erangole mai bonuatani so erangole mai na be saiviti tale so me ke mami me marutaka Vata ena singa ena noa na Albert Park na embakin rau ni kornibuli. Na iliuliu ni Tony Besanga ena palimendi ka ministra boka dengu talenga ini a seru iratu o koea ya amba utaura na itutu baka head boy mai ratu kanda bulebu ka kapetani talenga ni timi ni Deans mai ratu kanda bulebu. Duana kana nona marau kala ki boka reita kayani na veisusu ke na tau ni ratu kanda bulebu ena nona mbula. E kayana Prime Minister Siti Veni Rambuka ni sa tungo na mbole ve ke mami na bulioti mai ratu kanda bulebu ena maroroi ni Vanua ke na maroroi ni tukutuku membaleti ratu kanda bulebu na kena imbole dui matenga ena nona udu ni watu ke na nei mami sasanga na bulioti me ke mami ba kaombo ko taka na baka yang ataki ni wainganga ni beibo mateni taki ena nonda Vanua ena tomanitiko ena madongo na beisongo eso ni marau me baleta na baka na numini ambakin rau ke ratu kanda bulebu me laki ado basar na singatambu era sabanga gato taka na tambana ni bengarabi ni tambada baka ni obisa na non raya na rabaki me baleta na wainganga ni beibo mateni taki era rasa tikabu o tonga na imboranda mundamu ena beibo nueso me baleta na wainganga ni beibo mateni taki na bonua sakila itiko ni tiko baka lebu kina ka baka yang ataki talenga kina baka lebu na wainganga ni beibo mateni taki e rau vesu rau lewe rua mai nandono mai e na madara saoti kara kaya na uvisa ni rasa toroeva ke na non rean ravaki na beibo nueso e rawa ni durumi na vale rawa talenga ni rakirei na leo ni bonua kara tarovi e na bonua era toso tiko kina se na bonua ni lakadaka
se na ponua ni Vengarabi so e rao ni ratarobi me ratarongi se buka sangarai na wainganga ni ve buka matenita ki e tiko veira. Sana rao ni buka edori na tiki nangwa ya buka edori menan dono mai raubi e sukene lewe rua. E kaya na iliu ni Vengarabi ni tamadara ni visa e na wase na deva senior superintendent wate bode ni orauna besungo e rausana waraka tiko na non rau veila wai. E kaya talenga ni sana bangang karota kina rendra baki. E na vei vanu amboron damu. E rato sa nakita o titu, karato sa tonga o titu me tosokina na non rato Vengarabi kena rendra baki. Wakarita kamai ni sa sureti veiran lewe ni vanua. Kei kenda, menda veivu ke bakaenda kila. Ni vakangata ki tiko na wainganga ni veivu kamatenita ki ene veivu no e sopa ta keira era vakaingataka. Me tukunia ni kina tambadagadaga ni visa ina taleboni diwa. Kinangito sa dingitaki o se kolini sau me na Vengarabi ka veivu katabulidi ena timileo a vitu ni nonda vanua ena loma ni vana baki maingo me bakaroiani kina sota ni Olympic Games mai Merike ena mai Los Angeles ena ruana undolu rua sangabulu kawalu. Wakarita kana iliu ni matambose ni songo ni rakabi ena nonda vanua o Peter Maisy ni veiva kurambuitaki na sasanga ni kolinisau ena loma ni vanga na bula ka toboleki na membiu tabata indua na time me kauta na yada ni nonda vanua kina sota ni Olympics mai warani se. Wakarita katalenga ni ra sa nanama kitiko ena sasanga ni kolinisau ena loma ni vana yang bakingo me tuvaki nendo na tuva ke ira me rangito kina me ralaki bagaita bi kamata taki kenda ena sota ni Olympic Games me Los Angeles ena ambaki ruana undolu rua sangabulu kawalu. Ya, nanda uwe bakatabuli de beira na marama ena lewe abitu saya sifuli sana bakadabara na nona konitaraki ena bula Disemba ena ambaki ngo. Kaya Maisy ni sa bakaidoriti kona beibosaki kei fuli me rawa ni kadebaki raramba ni salala na itutu bakanda uwe bakatabuli diana gitole abitu beira na marama. Ena itukutuku mai Vanuatani bakarita ki mai kina nindua na daba kau asara lamba tikongo ena toka lau daba ki Asia ena Vanua o Vietnam kaya dana na Typhoon Yagi na rangi lambango kena ngai kau andua mai Asia tau doko ena loma ni ambakingo lebusara na bakadada ramusu na wani italiboni ka dada buka na sala ni beibosaki ka boko na liba ka mai mundu na Vengarabi ena beibanu eso ena kau ni langilamba ena bualiku ke Vietnam ni sa lenga na sala ni liba sa lenga bakakina na kau enda ungandrebi me bakaukina na itukutuku kaya do kina na bei taratara teka busara mai Hanoi ka aya do saratiko ni kina bei bonu eso e volkata na bambale ni bei kaulelebu ke na ngauni sala na walubu ke na bokadada aya do tiko na ngaunango na bonu o Vietnam. Songo na bei koronibuli mai Kentucky baleta na non laki vana eka endua na turanga ena singamoniti ka edo tikongo mai Kentucky ka sa kune kina na tamatango sa kune na edana kena itukutuku Joseph A. Couch ambaki tulusanga bulu karua ka singemi ni
Apana laki rana lori kena motoka e radidi tiko na Interstate 75. E dua na ngauni sala baka taki wa soma. E bakarita ki mai ni o kuengo e abolia e dua na nonanda kai na AR rifle ke na ngasau ni kai ni o titiko nga e dua na ngauna leka leka. Sa baka takasara. Ka bauti ni tiko na turangango e nandua na panua mai Londoni. Mai bola tangane ka rasa panganga itu kina na ubisa e na ngauna go kinan raki me do bana bongi lebu endai e na nonda banu mai viti e na uku na lolo atau wanga una na uda e na bua suba kina usori e korobo se rua na mosi na itasiri na dolo ke na bua liku ke tai lebu na sanora na deba ke mbua, na tokalau ke maduata ke na mbarabi ke da kaunrobe, o tabe uni na yatu lau lo mai viti ke na be bonua bole kata. E be bonua tale so e na raki mamada, ka nakai tau wanga una na uda e na kabi. Se ua ua na wasawasa la kimbula na tokalau deba batana mbongi. Ngori ke moni na turanga ke re marama na itukutuku ni raki e na nonda bonua, e viti ke rotuma, na itukutuku e na nonda vanua, na itukutuku ne vesa i burawura ke nangito. Na nonda Vata ke City Veni Raturala. This is how we handle the patient.
JJ's Food Shack. E tiku kete kina na kakana boka biti me pakana kokonda. Lobo benga ni ngai kani doitu na bundi na ndalo se tabioka. Na kakana boka malangi me pakana steak pakaya loka kena coleslaw. Woo-wee! Na kari toa sa wadha badina na kani kanakana. Kay tiku talanga na nono specials and the lomo ni madawa. Dau tamba na Facebook. Na doi ni tiwa ya na bani mandrai pai kay na bungatale. Go na JJ's Food Shack. Viu Valley mo Billy Jane Street, Santa Rosa, California. Kero talaga nrito dili mo yang may Santa Rosa, may yato saray ni Keda Vata. Giritirito sana Keda Vitu Saiba Vitu Tolo Vio Tolo Dundu Limono. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Me volia back in dono go life insurance policy? Nakakil ni tutane katil kabitu ni akostita na 2022 o sangir takasarabiri ni tauna. Kabi ngaya kila mada ngaya salah ko mana check. Sengat tali ni biara, sengat sarangan ni biara paling lain. In time sarangan mai. So ang kaliwara ka tala tunda wala. Kuwertongko. Au saya lo dengo kamu binasa. Iyo, o ya sarangan buna. E rau sara. Sa tiko na pepa se senga. Bula binaka se tobi mate. Kambani duan nga kana soma mena claim na lom ni rosa nga bulu kavana ua keada na lenga nisa e ambaki roa tina policy. Text mai kina wasa eva walu van dua tolu walu lima e na kena i tuku matai lalai. Oya na wasa eva walu van dua tolu walu lima. E senga dina ni kara rawa na daka waka kekiwa. Ia endona kainda wipu ke kawaka mamanta taka tuna bengaravi o ia ke tuna kenda to kakana. Na ika, na dalo, na bisikete, na reo bata, na sunbells e tinimbulu makau. O kenda tona senga tiko nindraiva se senga ni waka motoka kanda u drena na tutu beto seaki. Erto satu wakarao na Divine Pacific Food Mart mai Sacramento merto taladeani na nung ni voliboli. Rawa sara. We tartarngayani na taliboni diwan 21 saivarua merto bakarotaka katalada mai na nung ni voliboli na kenangona totolo tua. Divine Pacific Food Mart, Viturua Viwawalu Franklin Boulevard, Sacramento, California. Namba di taliboni ono saivarua. Erto ngarap talanga ni kenalay waka suburi ani nanomu yaya. Mai na nonderto stoa kina nomu mati ni katumba. Na nonda Vata, kay City Veni Raturla. Mundre mai ranito kalau ena kena serra kadua beiseni kau au kaina lumana lubi kerau sirasa mai biu wakadua beiau. Mata bina kalidau kau maya udangai undi amata nasagai dua dile anti akara rawani sarai nai baru dua sembang boli rawa.
Ongo na rongo may bala ni Songo and a radio Bula Duavata San Francisco. Me Kauti Keda Vata mai. Sa te kabuti ko na singatambu na madongo na Songo ni baka nomini ang bakin rau ni korni wuli ratu kanda bulebu ya ibiti. Ia be kemondo na kanda mai San Francisco ne katini katolu ni September ya na madongo. Nabuha ni Marongo. Songo ni baka nomini ang bakin rau ni korni wuli mai ratu kanda bulebu. En lima na kaloko na kabi kina tini kandua en baka doritiko kina na Songo en Holiday Inn Express Suite tiwa dua bitu lima mba West Stockton Boulevard en Elk Grove, California diwa lima bitu lima walu baka doritali ko nga na bula katumay na nomundo katalau masu na lewe ni ANCF Cell Group 2 baka doritiko na kenailoku kawalu ni singa ni bula kotoba na bula katumay na 225 Pacific Avenue Santa Rosa ada baka binabinaka ni rawa ni dangai be tukutuku ni takatiko yani na katalaungo kay na masu na baka dori watatiko wono na kaloko kina songongo me rawani komuniki na endua na nomuni bondo na nomuni lako sa baka na matatiko kina na nomuni songo lotu kay na nomundo mata masu na 225 na Pacific Avenue Santa Rosa. Agora na tukutuku kay na irongo may nanonda bali ni Songo. Nanonda Vata kay City Veni Raturla. Niwo soti au tuongu wararama meu seretano Serena Elisa, Eri Bunga.
Wana seroya ni mbau ni mate ni mbula wana tuirara lebu mai na bosai. E mbula benaka na tuirara lebu mai na bosai. Ore te ke mai ni bo di koto ne bo ni tawi mate. Ia benaka bo lebu. E ke muni ke te talanga na mbikai koto ne bo ni tawi mate na nonta banua ni mbula benaka. Da vei se matiti ko ngangoi na radio Bula Duavata e San Francisco e Kauti Keda Vata mai. E na nonta Vata. Zola bina arigit. J. Tom Kamba. Pinaka po lewi na itaw kay tabea. Nimbula binaka. Billy King, sayan rabinaka. Ke muni na wakanda ni semati ko mai. E na bei banua ni takataka na bolau. Bei bale ni bola. Do bula binaka na wakanda. Do warorongo toka mai Laudala Beach Estate. Pinaka po lewi. Na tamba ni takataka. Do semati ko mai kina ke lisala butanga. Bulare lisala. Wabina bina katiko ya niwe kemuni metu isela longa ni mode, bula bina katuranga tau. Kabuka bina katiko ke koini raliku, bula bina katamayase, bula bina ke ratu na toso tikongori. Na freeway ki Nebraska, ene loko ki Texas, na loko ni nema ni ramasei ke kele rambale, kabuka bina ka nuitakin ni dau magatiko na rakini beito soeki mai keri. Mentaroni atong bulayani non dei lako. Sa sivito ngono na rosa gabulu kavitu na miniti Santa Rosa e viti sa sivi nan dua e na rosa gabulu kaono na miniti ngoin doa na kinay bolangaw.
Senga dina ni kara rawana daka waka kekiwa. Ia endona ka enda wipu ke ka waka mamanta taka tuna bengaravi o ia ke tuna kenda tō kakana. Na ika, na dalo, na bisikete, na reo bata, na sunbells e tinimbulu makau. We kenda tōna senga tiko ni driver se senga ni waka motoka kandau Drena no te beto seaki, erto sa tu wakarau na Divine Pacific Food Mart mai Sacramento, merto taladeani na nong ni voli. Rao sara, we tartarangayani na taliboni diwa dua ono toluwa diwa ono saibarua, merto wakarotaka katalada mai na nong ni voli, ena kenangona totolo tua. Divine Pacific Food Mart, Viturua Viwawalu Franklin Boulevard, Sacramento, California. Namba di telefoni Viwan Dua Ono Toluwa Diwa Ono Saivarua. Erto ngarabatalanga ni kanale waka sumburi ani nanomu yaya. Mai na nonreto stoa kina nomu mate ni katumba. Dendram beka nangola ni kivalilo tena buku ni oso pakadadaka. Sen kita beka na tos nimbula. Kuo ni lenga sinu ingawa-gawa. Nana maki mai kina programu warotaki. Mai vera tau na New Methodist Christian Fellowship USA. Nongu chisu, nongu banua. Rongo na bima manione na kabini buku lulu bei Kemando e California. Bima mani dua na singilewu ni lotu lewu bei Kemando e Viti. And a radio Bula Duavata San Francisco. Me Kauti Keda Vata mai. JJ's Food Shack. E tiku kena na kakana boka biti me pakana kokonda. Lobo benga ni ngai kani doitu na bundi nan dalo se tapioca. Na kakana boka malangi me pakana steak pakaya loka kena coleslaw. Wee! Na karitoa sa wadha badina na kani kana. Kaya tiku talanga na nono specials and lomo ni madawa. Dau tamba na Facebook. Na doi ni tiwa ya na bani mandrai pai ke na bungatale. Gore na JJ's Food Shack. Viu Valley mo Billy Jean Street, Santa Rosa, California. Karo talaga nito dili mo yang may Santa Rosa, may yato sa rani kina Vato. Giritirito sana kina Vitu Saiba Vitu Tolo Vio Tolo Dundu Limono. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Na nonda Vata kei City Veni Raturala. Tao kilangin sa vanua. Kulale samba si kalawani pano mo sana kabuta. Kalo sambula la wani ngauna na mendo na seni ko. Que usando muda. La wali me que me sasu. Que me sasuka. Ya bunua ko amua se bunimano baka tambe. Sindi basi bika basi ni manu wa bana se utala uana bulu kula sabura 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 bura maua sabura 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 bura maua. Linde ne ase me sama somo kina me kina ruwa sana romo dia bura. Isso que me que usando
pinakabuka libusara. Sangga ito nga natalan ron-romay ni kere-kere na bukang bula na bukayandra. Pinakabuka lebu na sa mati kumay. Buwan ni Dabay, bula pinakaweka, bula pinaka. Nabitala ingerea, ni bula pinaka. Ngongay mua na tonga rewa. Pinakabuka lebu. Sarong o dati ko na italano ni Kai. Soera Kai ni Siki, soera Kai ni Senga. Iya na Kai nga minanong dela niyabu sa totoka bukauti. Na kena serera salang atati kong goy bunga. Do mula pinaka lasaru sa toka ilangi. Pinakabuka lebu na semati ko na singa lebu inday. Sayang nga buka lebu sara na taliboni. Kung na taliboni ba ikaw yaki nga enta baka nga tagatiungo. Sambaw liya do bira nango nilalay ni sambaw tutali nga na nora taliboni ba ikaw yaki. Iya, nataban beka na kenay naki. Dapororong o binay talatala Lal Muhammad. Kilanda na ka ore de chungo na bawele. Go. Sa bawele takikendo setani nada mungo. Ay, do sa ngaluchi. Ada monggo. Telepon may be. Telepon din nga ni telepon kondo di ba nga ni setan sa solibikan. Aseng nga nagango sa aseng nga nambula. Yali nga na telepon ni wow, saya ni nambula. Ya kaya kaya liu chisu. Sindo na ka. Mekuha ko niya yali ni tu telepon. Menada ba? Elebu na ka chukulum telepon. Lago chunga na phone, lago chunga na Facebook, lago chunga lebu na ka. Ngai bango chunga na linga mo zawiri chunga bango, zawiri. Lebu ni zawiri na linga mo bango, na numa wiko talanga na zawiri chunga. Very zawiri. Era baka zawiri tay kanda tiko na taliboni sala ya zawiri na ngone sabunga talanga na lenga imbas ka kina. Ya, da sanggang garau ni baka binak. Sangkang karau ni sarbo binaka boleh bunai tala Lal Muhammad na nomun ni taki na singale buenta indai nabi tala ingerea ioi indongana matan rendre ne lebu sala ko tumengo nabi tala ingerea binaka boleh buna semati ko mai na singale buenta indai ndara ba kuriti ko na non dangau na gomele kedo bana ruana kaloko darongo dane ulu tangani tuku na non dabanua iyo seboti ko ndona ndo iba sala mai tamada dangani visa ke una isi mati wa ingo da radio Bula Duavata San Francisco e Kauti Keda Vatamai.
Voliam back in Donongu life insurance policy? Nakakira ni tutane katil kabitu ni akostita na 2022 o sangir takasarabiri ni tauna. Kabi nga ya kila mada nga ya sala ko mana check. Sengat tali ni pera, sengat sarangan ni pera paling lain. In time sarangan mai. So ang kaliwara ka tala tunda wala. Kuwertongko. O saya lo bengo kamu binasa. Iyo, o yasar nga na buna, rao sara, sa tiko na pepa se senga, bula binaka se tobi mate, kambani duan nga kana soma mena claim na lom ni rosa nga bulu kavana ua keada na lenga, nisa yang baki roa tina policy. Text mai kina wasa eva walu van dua, tolu walu lima ena kena tuku matai lalai, o ya na wasa eva walu van dua, tolu walu lima. Dendram beka nangola ni kibal ni lo tena buku ni oso pakadadaka. Sen drakin kita beka na tos ni Bula, ko ni lenga sinui gawa. Nana magi mai kina programu warotaki, mai vera tau na New Methodist Christian Fellowship USA. Nongu chisu, nongu banua. Rongo na bima manione na kabini buku lulu be Kemando e California, bima mani dua na singilewu ni lotu lewu be Kemando e Viti, and a radio Bula Duavata San Francisco. Me Kauti Keda Vata mai. Na nonda Vata, kay City Veni Raturla. Iyo pinakabukalip. Tarongo sa matango na itukutuku may na tamadada ni visa kay una isi matiway. Pinakabukalip na nomunisa matikumay na singalibu yung taintay. Tanapakarorongo ikanda na kay rongo na itukutuku na nonda panua kay na biya say wura-wura. Kalau ngata nangone solibua lima wala nga na miniti may ve nau kengei kalau ngata nangone kenda tonga kilay ko nga ndato dhunru ko embogi bango to kilay na time may mo de kina se waray ndon raw na pasyente ng bula ni ngone may namba kilima kina tina kawalu walu sa nga bula pasyente no na kilay ko yung gas ni buli chini kawalu la pasyente no na kilay ko na leo ni koro na bisanga ta na bibuno kede ngaiba rua nga na pasyente anonda rukiliko na itumutum ke o vekila na mbula ningo ne ngai ko ribuli girmo ko ngasni buli ngai kende to ngai girmo ngasi buli tuni mayo ke tuni mebe o tu sela mbutako ora yo tu sela tiro mbutako ora ni mbutako tu sela dua mbutako sangani madala yan sa kambimbi na non davita to na kibira na luventa ni rangole buli satti ka buya na madongo na buli ne katoli waso sini buli mai biti nuita kini enda sabe se matitiko bogabina ka kina tambada ni visa ke na itakitaki eso enda rongo da tiko mai kina o bambula ba totolo sarango be mada malungu bogarita ka tiko mai na maramango wa ba madala takatiko en mada sauti na nongunga sini buli na takada kani kakamburaki mada malungu sa tiko ngo emereke no na tukutuko ngo bula bena katau na no na bogatarong yo Reverend Lal Muhammad tukunoko ya ni otamana ya sudu mai lau. Kabuli mai na andi mao pa secondary school mai loma mai bonombalabu. Sangai matata ni o Reverend Lal makumbu isunda ia. Pinakabagalebu sarmal, pinakabagalebu na sema mai na singalebu indai maruta ka na nomo ni basi katumay. Mami habital matay community ko na madasaw at yan natakaga ni kakamburaki. Pinakabagalebu na tikumay na singalebu indai. At toso tiko na nondangauna en Bula Duavata San Francisco na singalebu ni ko menadabay na ruwa na kaloko.
Ke mamia songo ni suba na singa na noa. En rau bagan rau na ngone bulioti na dauro ke na turanga bulioti mai ratu kanda bulebu. En e karua ni singa ni songo e suba me baleta na bagan na numini ang bakin rau ni korni bulim ratu kanda bulebu mendelay na kai. En e karua ni singa ngo ni bagan na numini korni buli rati ko kina e so karase duru e korni buli na tinikadio basa nga bulu bagadada. 5 bagada medo vanemba ki rona dolo bagada rataya me mai en lo mai suba mai na flea market medo en Albert Park ka ratiko kina e bunga saratalenga nangon ala ki be to maniani kina be ra nangon ne buli en dai so talenga nanga sini bulioti me bakata ki irana na kena ngaser saya doera roen so e wakata ki a minia singa una bo una turanga ni lawa baka dengu kara lakitiko o kakina na iliu ni toni beisanga ini ara serui ratu o koya ka bau head boy ka kapitani talenga ni timini din sen no ngauna mai ratu kan dabulebu rabaka dau takana be susu karando no maka mai delaina kai e bagay taki may natamadabagan niya visa ni erto sa bangang tak kana no erto yan ren rabaki en nabuko ni wainganga ni be mga mateni taki bagay taki may ni erto o ya bala na visa en be banua bole katisuba aro tombo karo besuki na irua ro sa wawa bila waiti kongo erto kaya natamadabagan niya visa kena liu ni yo visa na wasa na tokalau senior superintendent wate bode
Nira tau sa vinakata me dabe buka na leo ni Vanua. Tatukuna ni ke veira tau no visa ke wakainda singa maindua. E waka ngataka e volitaka se vei votaya katiko na wainganga ni vei buka mateni taki. Kina I tukutuku ni ngito e wakarita ki mai ni sa solivei ostea kolini sau na I tutu wakandau e wakatabulidia na da timi lewa vitu ni viti. Me adhoba na embakirua na undolurua sangavulu ka walu ni boga e doritaile na sota ni burubura na Olympic Games ma Los Angeles mai mereke. Ia na kene kasa e sai fuli sana dengu e na bula o Disemba na numi me sana bangarai e ndua na kene isosomi me ba kuria ni na bengarabi. Veira na marama e na sota ni lewe abitu. E na ve sai burubura e ndua na rangi lamba kaukawasara e lamba tikongo mai Vietnam ka saya do tiko kina na baka sara baka lengai baka libusara na lewe ni Vanua e na buku ni Typhoon Yagi ka lamba tiko mai kia e na vida na singa saoti. Rara musu na wani liba da buka ka ralutu e rana bebu ni kaule lebu. Ta songa na ngau ni sala walubu na bebu diwai. Ka bakarita ki mai ni rasa sota ka tiko na lenga e bunga sara. Ni sa baka lenga ina non ravale ke ina non reitei. Na mea zoba tiko ngo mai Vietnam erto sa mateki na e rua sangabulu kandua. E tukutuku ni nraki, e dhobo tiko na bongi lebu indai e na nonda Vanua, e na boka tūlolo na lamalangi tau wanga una na uda, e na vua suwa ke na usori, korowau se rua, mai na mosi, na itasiri, na dholo ni waliku ke tai lebu, na sana ora, na deba ke mbua, na tokalau ke madhuata, na barabi ke da kaunrobe, tabe uni ke na via anu wale kata wiliki na na atulau, ke na atulo mai viti. Ngana be Vanua tale so e na daumaka na raki tau wanga una nauda se ua wana wasa batana bonge na wa e mirroring atura tua matkoa aero tekne ausnet net la le faiexia. Me rutuma ni bula venak ta sa bua rongo tunga ke manina turanga ke na marama e na tukutuku na nonda Vanua na ulo tanga ni tukutuku na ve sai burubura na ngito ke na tukutuku ni raki. Na nonda Vata ke siti veni raturla. Nongo Vanua unandao dhimbitaka Wainimboka tai levu na ya sana Na ilenga na tiki na makawa Au na dhimbi ya unandao moletaka Nambuli ni manuke na imbita Na ilenga wa ilevu au ndiva Dono tiki watu na wainimboka riva Limbo ai buki samuna be nani meke nai kuri nasuka una keima mi da buti nandua oyo anamuri besureti kidna be asana ale mai o mai sarava ama foolish ke ongai suka ale nandua mo arana no mu
misasuka ulina latu meke na ilutua nangone kede ke nanduandua marengeti tunaya dhani bandua makatulo saka kindelani abu nangone basumena baby asana lolo mabe konina nei mami saka nanduandua ke mami dindi taka amania momaya amania vakiambale ongala kitiliwa mapipo amas manriva nanduandua walibuka oniva amania momaya amania vakiambale ongala kitiliwa. Mai lava toka na sikile wenda indai ana i tukutuku nei mada malungu. Kei na no muni dhau e bunga sara na wekanda enda sema ni sikile wenda indai ni sa ruana kaloko. Ke rausana tatau e ke, enda nanga i sota tale, na nanda ngauna mai witi ena tini kandua, ena mataka ni mataka. E ke, e Santa Rosa, na ngauna ngai nanda sota kina ena wana kaloko ni sa lutu na karombo, ena nonda vanua. Menda wakanda ngau ya nikina ena bei waka marutaki, kanda sana bei se mati talitiko ya nikina ena singini mataka. Menda wana ngau nao ya, ni kalau ngata ni sa mode. Nungu mambiuta, a un diva, me una le suba.
Me tale viko tale vakandua. Nanda Vata Vata ki City Veni Raturala and a radio Bula Duavata, San Francisco. Me kochi kenda Vatabai.